warahmatullahi wabarakatuh. Naloa Ya, satu Dagani tadi biar lo lima. ya, nakaruwe mo. Jadi kalabili min tiap tiap milonci. Masih narima minyo. Namanya, Bios silik karisura. ya, Para mula dalo na sanding sa kinan ni Loa. Mika gatti marintong ini. Anong tayo dito? Sa pagkautuan, tas parutin niyo maraming puruan sa reori niyo may salpat ng tangasing. Siya ka nga siapin niyo din na ikalupin. Yan yung sinabi na lumuhan sila Kobbi Kacaping. Manasan ni Loa sa mata na kisilang risana niya Loa sa tuwa ang alaromplo-lua ka. Tingin siya nga nitagal ka. Dua. Romplo-lua, bersama. Tentang itu adalah maka tulus dengan tujuh yang lahir. Jadi peminasan itulah marsya tentang asing mudah-mudahan yang asing sari saliwangan kasilu saliban. Jadi kira beberapa empat teman. Jawa sarno salpanta nakala parba empo. Beberapa empat. Jika kamu khusus ya. Jadi dari orang Kacaping. Gambusu Tompo.
mah. Iya. Dah. Una kau di bagian dari cilik kete no kasih nih. Mau di bagian tu itu yang lain mah. Mingka saya rindu pamina sama le sama lutang asing. Kelong-kelong dia kena papilagarian din tola atas sumpah takap pemikir semua di mesin balap-balap tak. Iya. Jari punya penyeloring. Ya, kami ni kan anak Indonesia si Parua minasa dekat tengah si mesin bisa orang tomak. Apa sih yang jualin nak kira-kira sumpah ini? Karena tahu kilo anak-anak Aido. Aido. Keseletera dan bagi do. Aido. Tidak ada dulu. Aido. Dari batuang kanan yo Iya. apa sih kan sandrapang dapat jeli curi cokan amin jo. Iya. Penyambung na juga hilo sumpah. Kamu tanya kan aule. Iya. Aule Aido. Iya. Jadi bagi pancer batang saya dikilong masih lebak bilang ngeri na kejadian ne. Ya. Ala siapa jinan tama pampiga tu kilo dito. Iya. Tentang asing may matungkupa si Baruan ng kati sungat na bilang di kilo kan. May katalang tinggal di mo nga na sirulong ka malito ka ka. Naik kamay. Apa kaya padis mo lolo eh. Naik kamay padisa. Gimana? Iya pada yun na yung kinaungan di baten besok pa may alu tigalin natin ang kabate yang ikakabatean na keme mantongin di bata kung ngairi kau ka allo wag inanu kami paladang Ale kata kuliah mah konten di kanulipa milipa kuno isu kipoin kaluru mate parai ku Yang gulung kaluru. Yang gulung. iya ku tambah kon ketika mana kanya kaluru andi tero kan isu na nituno ni parante bagi-bagi kesana nyawa na pun dapat di situ mah Apa boleh ni? karai ala amur yang ada kena rindrinya diangnya salah kena koloko loko ni napain na keso na pimale-male koso na mama ribanya di banyak are ko di are kale ko jini ki pun sifat kala julu to ale kata pe kakar ma ko na angan di keke ko mana pajai tatana mato ngina ke to pe lawan lo joginu ana keke binda je keke po inda pasama keke po ngandi na pasai mami Kalau isi. Ya, mana tu kekep ni dati. aja daki Leli pagene makubusan na kelia kalimuka kudingi pamarisin na paing kubaya kondo-kondo nuka kaminya makaka inak ke baju kamu muka pun nasaka makana leto magilila le kama nakapagi yang aseng ni rangasela si batulina te ako malaki pun natina janu kama Kaya ko kana kampay. Kamana kiyo no te andi kumbanu kame te na lakina pawo ngima pun nama ngima kite ale pila la sara kilo andi kuma pila na ngima ketu gana kelain ko na kemate taria jalakku na kemate la lo palo putili karo lo paria nyanu janga ngapain rito pona kuburuku leka apa kana kalau sakang andikku mana meru kama bunaina kebere katula bella kinikku leka kini kurika andikati ina wana leso toke ka kini jare na patigalan Lilinguto jangan nak keribos ya kucing nak kesangimba anak tuju
ayo botona tanali teresena. Leka mosia jadi marulu ngapaya kali-kali nakabata ngutia mana kita namanggina. Unti Tompo. Mana untian. Maboro merumpat jauh. Ya, maboro sarre. Cuma tujuh kita udah salah lagi. Leka mulia nga narinding nga mangasala ka nagkolo-kolo kodi na pa so nabibale-bale. Kakolo-kolo na na. Kolo bulo. Kolo tunta. Ane ko di pain na kay kasiyanan di abay ko nga tasikini kakamagusarin na kay jangan tu burut dilerang. Ko di pain si Tandre nga tasikini. Dia mapiya. Itong pergi pulis ang tijara mo na ilang sura. Kare. Masa ilontar. Aku baca na SMS nundi dan dia panrana gini mata aku garing poin yang dipuna iya kujini jika puna kujini yang dikubaca na ngira pamai kata lagi ni puna iya la naroba kapan le sai besa beso di ruita si kele bari bela ya nak baramai mai to na kana tia kali na dikuna kena dia papi katu na kakadra si te papa luce la rate anan dile kamata pakke la puta udah musik kamu masa oh male tampak kalian ngira ira umar tanaya kare dia mengkat mana mati di Sarawang kan kakak tahu cuma papi katu katu male kau ngira ini sini setiano kita sudah ketemu si patron. Nah, tina may piscina bale. Nakuchini na ledo nundi nakujaling kareme. No papotoan na kikusar na kisanya pakabili mami. Ang kapakas ka pa pwede ka tau gaga. Leka donggono ni jajina kabipinu amalasi ka tau jati pa ente na napauriolo. Ngapa ko niya nanukana pasama ka na ikaw Gina ni Juno Gina ni Ruawai kadogon video dogon yung pataki tanang parat nagkapunali baka nureso di ka man natinro at abaging rea lagi na pahinga pa iyon ane ko patera yung pahinkin natin ni ko ba doon ko di bala no talaga pa sana kay marakai tao te ako dito lakate na ko te rika o gagaming kapikir ka ro nagagasing jari nakakali at tanggay tamay di maaf ka ane karapo mi painan kimolo nga di no pasay di bala no nanu panay di jojoron tabu-tabu Alaga puna naik koribala di te kon ronjo ikatu katepo na kecucuran ng panipasang. Alaga puna kujini andi ko batina di supamay maparamataw inak ke batay kung iras pa moy. Apa mo? Kaya lagi. Apa tuh nang? Karena kita cari. Leka iya jitu kalusak kang makapun nasuro at nanti anapa pun na kujini kilapa imang encak ko. Ada yang kamay sirigi. Leka apakano kan sirigi ang andila nakabe arupa nurba badan nagkusaling hindi kalomana relere. Nagkakadikadi ka magumahalo suka mabaraning ka mo kalau nagkipuraway pungkuno ilopupungkong kapatindro nababaging kapayapa ako di mana kapasoy mana jadi mana kibuka tumantan riagang anak pari ipoy nagkibalanya batang kalin
lagi marina ginandi jamu mamiringa kana kasesa kanugu palapian tunu malo. Lega pun nanas anak ketululu anak pijanda nagang aruru kajambu na koyo na inak pikiran kini. Lama ka nagradyo. Lama na sa katalang. Lainak kita magkamamandi na pasulo na to pinana na panukupain riliko na kajaping ko. Kapasapay yata hindi ko parekan ko paluluso mabere panaray jene mata. Kajadyo sa lamesa. Ya sarah-sarah Sambutangan. tangan ngane. Sampai ko dulu ka sana sono riwatum to jadi kalompo ko sana nusa sali ya inat. Tahu dia. Anak ada anak larang Jangan dulu. Kanuan rangi di tayangnya di riwatun di kabangin aku dulu ke songono di baramban. Nanti libarapa mero na pawasay na kanate barbarana. Leka apa mi maka buka nanti aku ronyo-ronyoy kataring kan rupamanya tinatolin na. Kenapa tuh nenek sama mamanya? Mana mamanya yang tidak ngasih pulang? Leka apa mi maka buka anak. Kate ako mangila kate ako manyonyon dulu na kapong katawan dito wala kang matubuji. Ya. Alla kamela alla minyamanya di jarabate ajara ko inangkele babay na tanindang. Alla ka pa me makako ka na sa jadi me manapamangi ko ajeli jadi ko po niya mo jinna. Bang mau diluda, kali nila kapitan na mamutir tagang ganit pabasin. Nakabulay pa rin nga siya gali ko itapale pagkato ya marupay na nagkabula-bula pagkato. Leka kami kintulo kinray pa na deligidi ko lang kapunan urapit tiga sana na itong. Ay. Angap ka tinilo lido tan sa pagkabima. Yan ang pagkabil ka sa inyo kanan doon ito na chini. O kang manja. Papuntuan ta jadi. Jadi baju irpan dito lah. Mari bawa siguro sila piyan. Ya kasi habi din napapasan dito lah. Di ba ni pagbilang niya? Ya. Jadi ni kama nyakisalan sa lawar sa lumat. Bagi pa. Gambusu sa. Apa sih itu mai? Cerita nak kira. Malaya bisa ring selesai batas. Malaya. Ya. Kayaknya marabana yan na boleh nana. Lagi. Ini yang marabana yan na kiparabana. Inilah hari-hari lebaran na kita bertemu enak rasanya. Mengalir
salasinya ita kabatiang. Kalau rindu sama dirindu saudara, satulah cinta kita berdua. Iya. Minyak cita-citaku adi sama yang kurigalinta. Lompok kinai na kita mampasuroi. Kita itu kalau lapar bahara. Ina, dari tidur. Dia dalam pemarahan bang. Kalau la cinta jangan terlalu adinda, kalau terlalu bahagia mati. Abayu akine kawrodo aneti horoserea. Tampole yang ngambaran dia pakuleku. Karo bibna. Tidak pernah lagu tadanya. Inilah surat-surat kiriman adinda, adi membaca takkan menangis. Mengapa kanu ngerukam andi nampak bisurah si kiki. Iroku baca mingkatena si kolaku. Kalau la mandi sama di mandi adinda, satulah sur kita berdua. Dekat-dekat ini lalang temu dengan unak handuk pantaran. Iya jitim manakele banu basai. Kau ini deketin masa itu. Allah betul timbang. Karena aja. Apa tiba? Sabu. Sama susun dokokku. Kalau la makan sama dimakan adinda, satulah piring kita berdua. Sepiring berdua. Ya. Nama bangki ni rawas kopi. Si kaiki. Gimana je lakukan dokang di julure di bibikang. Angan retong punna kate si barua. Kamana jela di gadong kung mong gajangan sa rinda. Iya pegang kanan, apa di pasantri. Siapa anak duduk menangis adinda, anaknya orang sakit hatinya. Apa? Nalikirin. Apa? Kadit nagketa urong kani sabi ang abayuangku. Alemi mga matay pasinake. Jadi karena pulali. Allah ni Ano to, sabar. Inilah gambus 7 talinya melayang, tapuslah satu gambar disambung. Atap puto jempangain nundi naile pamirinake. Malako kabutalaku turut jinanu. Inilah tangan-tangan cilaka adinda, mengiris surat
sinampe punalang pamasinampe. Karo-karo kapal. Kadang-kadang kalau nalanas sa kanilang nawa-nawain Abay, sige. sumpah kilo. Iyo. Mana ini? Kamu tu lah. Asa na ba masih Masikam masing. ay baimban. Asa man yung luar rupanya. Kamana ikala dito mo ditambah. Ya. So nagambana juga tu sa gini tanwing ka. Nagana sa tuwa pilangirinta. Ya. Ele bakilang ngari Kacaping. Gambusu. Nagana talong mo na juga tina kaling-kaling yan turabana yan. Jadi baik-baik itulah para terima kasih kini bercerbat tentang asing maksudnya ketemunya yang bilang ngiri barang-barang sama asing. Mulai tina sabar dia lo namanya. Satu makarua bisa dari ronde itu lah. Ruang jemputan. Dia ni manisnya di pasimbangin nasar batang kasihan temannya para pelanduna lah mata-mata binting. Kenanya untuk mata-mata binting kamu-kamuan. Ya tahu bana. Atau sunna. Iya. Atau kurunti. Nanti kamu jo anu na betong kadruk kini Dihubungi. ya Atau dibuya. ya. Benar na ditola nomor HP na. Ya. Tambah dihubungi ke makaman. Ya. Nomor HP na 081 081 342 342 702 702 249. 249. Jadi itu mau gimana sa? Jadi pas sana na sin sundra nanti Ya kan. pun na sundrana nagapakajapin na girokin na bagian kota. Ya. Serius tang kamar. Kacaping bawah. Kacaping. Ya. Itu pun na entah ki janram. Ya. Lah kita lihat. Oh, minang ganrana. Ternyata para dari janram. Ganram papal. Janram apa? Ini tuh salapang dengan ganram bulu. Iya ganram bulu. Ganram bulu ganram papal. Ganram papal. Antu dia kapupi na sarpat. Ya. Simuna disunat tawa makita mata kunti metawa yung ganram papal dari Ganram papal. jadi pun na si Ruruay Kacaping na ganram papal din na labi bitan lo. Ya. Sundran na. Dia na yun napalas sa barangka alas solat. Jangan palang beda. Jadi napalas piras. Jadi kamu ingin sarbatan kana punna DAENG TOLA aja si Ruruay Kacaping na. Kita nanya ramah-ramah itu ke Kacaping. Iya. Jadi taba-taba seri labi. Iya. Hingga menang gandar na talo labi. Iya. Tapi gampang lah. Kita tuh maunya pasirata. Ya. Tergantung materialan aja nyo. Pagkala aja gitu. Ya, kamarnya. Jadi baik-baik itu lah. Terima kasih ini tanilon sesuari baru kaya. Iya. Nah, aku nanti nasabah satu makarwah. Jadi baik para kalau gitu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi